sino ikoresha yose. Bwana sifiwe. Reka nanone nasome hajye umuvandimwe ariko nshimiye naje ubuyobozi bw'itorero jewe narirubuye muri Philadelphia. Ndi umukristo wa hano, ndi mu gitabo ku rubuga rw'abagabo ndiho bam kuri eglise naho ndahari kandi ndafasha. Tuzamura ibiganza. Bwana sifiwe. None ga shimiye itorero, Imana ibaheze umugisha. Abajene Imana ibagirire neza. Rubyiruko rwaha Imana ibiteho, mwateguye bino bintu. Ikindi ndashimira muvuga butumwa bacu Eric, uriya mugabo ni inshuti yanje. Gitondo hano yankubiri yampaye n'umugabo. Tuzamura ibiganza ntere. Haleluya. Tena. Eric Imana igwesomisha. Yambaye ituro rikuru. Hari ituro rito akaba n'ituro rikuru. Imana ikugirire neza cyane. Ndashimiye Imana igweze umugisha kandi kwiteho. Reve ugiye utumvishe naje amakuru yanje. Sawa urayabona mu ndi mwanya. Bwana sifiwe. No kuvuga ngo Imana ibagirire neza cyane. Rero reka muvandamwe asome minota mikeya nk'ibiri niturangiza dutanga igitaramo kugira ngo dutarame kuko turiruka. Nibagweze mikoro wa sawa bumvishije kuko bagisomya cyane. Rero naje ndashimye kuko kandi gukandagira hano no kwicara muri kino kibanza. Nari maze iminsi itari mikeya, amezi agera ko navuye hano mu kwezi kwa mbere, none tugeze mu kwezi. Urumva iminsi yari ibaye myinshi, ariko ndashimye kandi kuko nongeye kubona bera. Imana mwijuru bagirire neza cyane kandi muzukure amasengesho yanyu turayazirikana cyane. Muza mudusabira uko bwije nuko bukeye, natwe tukabasabira kuvuga ngo Imana ibagirire neza cyane. Bwana sifiwe sana. Ikindi ndashimira abakameramene, muzoza mufata ibintu nyine mubifate neza kugira ngo nyine n'abaririya nabo nibazozabibona bazoza gukomeza bagubwe neza. Kuvuga ngo Imana ibagirire neza. Hari umwuzukuru wanje hariya, merci. Bano umwuzukuru ifite abuzukuruza. Kuvuga ngo Imana igufasha. Bwana sifiwe sana. None ga macara minota bampaye iminota 15 ariko sinigeza ndageza iminota 10. Habe nayo sinigeza ndageza 8 kugira ngo ntitubangamira abantu tuje twese muri mustari wenye kunyoroka. None bankucurango gatoya niturangiza tuvuga ubuke turi ibintu kabingaha niturangiza twicara.
kuganira ijambo bivuga ngo kuba umusore mwiza, kuba umusore mwiza kandi ushimishije Imana ugashimisha n'abantu. Bwana sifiwe. Tuzamura ibiganza tuyimana icubahiro. Yeme nabari inyuma tuzamura ibiganza. Zamura ibiganza nawe tutere haleluya imwe. Niturangiza tuvuge ku musore mwiza gusa. Tuvuge abasore nka batatu beza bakoze neza mu gihe cyabo. Niturangiza twama twicara. Yeme tuzamura ibiganza. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Amen. Naje nzibera mu mahema yawe bidashira. Naje nzibera mu mahema yawe shira we. Bwana sifiwe sana. Atukuzwe. Noneho kintu cyambere kiza kirangwa musore mwiza no kuvuga neza. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye aha. Pawulo yandikira Timoteyo aho yaramubwiye ngo mu mvugo zaho akana aho. Yeme dutere haleluya. Atukuzwe. Tema Alo. Mu kuvuga kwawe Maneno ya suka. usuvuga gute? Akanwa kawe kaza kavuga iki? Akanwa kawe shakisha uburyo ko kiswa. Nukuvuga ngo iyo uvuze uzusana amagambo atameze neza kandi warangiza kuyazana agateranya abantu, ariko nukuvuga ngo muzuvuga yo. Bwana sifiwe sana. Mukuvuga kwawe uvuga gute? Ariko ikiza gituma uvuga nabi nuko Yesu atarakoza urutoki mu kanwa kawe. Ijambo ry'Imana rizarivuga neza
Yesu ava mu gihugu cy'Itiro anyura i Sidoni agera ku nyanja y'i Galilaya agera hagati y'Idekapoli ahasanga igipfamatwi kitazacumva kitaza kivuga ariko ikintu Yesu yakoze ngo ya visite Allo. Haleluya. Niba uvuga nabi yinjire muri ako kanwa uzoza uvuga neza hakika ya Mungu. Karema bana sibiwa sana ano Yesu arangize ko ikintu yakojeje urutoki mu kanwa awaga suvuga nabarangize bidaga avuga neza ikiza gituma uvuga nabi nuko Yesu atarakoza urutoki mu kanwa ariko umunsi yarukubisemo virigire uzavuga neza nukuri kw'Imana yo mu ijuru afashwe. Abantu apana kuvuga amagambo atameze neza nawe waba umusaza ariko kandi nawe saba sore gusa n'abasaza nabo bavuga amagambo mabi ariko ko kanwa kavuga amagambo mabi shakisha uburyo ugakoresha kugira ngo amagambo azosavamo hazoza zara amagambo meza kiza gituma uvuga nabi nuko Yesu atarakubita la eso meta citation de cas mérité de visite contre des visations. Bwana sifiwe. Yeme tuzamura ibiganza. Bwana sifiwe. Kintu kigira kabiri kiranga umusore mwiza agomba kwizera. Nitwizera tuzabona cyagihugu cyo mw'ijuru kandi yoni kuruziza turi hafi yo guhurira mw'ijuru turi hafi yo guhurira mw'ijuru nitwizera tuzabona cyagihugu cyo mw'ijuru kandi yoni kuruziza Mana we, hayi data we data, yo 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 yo, yeah 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 yeah, ah yeah yeah yeah, ah yeah 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 yeah. Bwana sibiwa sana kwango icyatumye Nowa yumvira Imana nuko yari afite kwizera. Bwana sifiwe. Imana iramubwira ngo ugende ubasi kuge mu giti cyitwa gofero kandi bw'icyo giti cyari igiti go kirekire ukandi go cyari igiti go kinini gikomeye ukandi go cyari gifite ngo amazi menshi aramubwira ngo ubasi ugende ugitema ucanike kibanze cume y'amazi abasavemo kandi y'amazi yasobanura ingeso mbi za kamere kibanze cume tilitesima atasima etisima telelelelele mana mana
b'Imana nimuze mwishire mu kuki ariko abantu baramuha bakazatangira guseka no ngo busaza bwiwe ariko kubera kuko yari yizeye imbaraga z'Imana n'ubushobozi bw'Imana arangise ngo aragenda ngo abasa cagite warangise ngo ajamwe n'umuryango wiwe Shemu na Hamu na Yafeti binjiramo azana n'inyamaswa nazo ikigabo n'ikigore byinjiramo kandi byose bisigamegwe hanze nukuvuga ngo intare yinjiyemo isigamegwe nuko tuzamura ibiganza yemwe Bwana sifiwe sana nukuvuga ngo umusore mwiza agomba kugira kwizera kandi wizeye tuzabona cyaga guco mu ijuru ni wizera Imana uzabona ibitangaza ikintu kigira gatatu kiranga umusore ugomba kugira urukundo kandi urwo rukundo amara kurugira ukagwerekana apana umuntu umusore uzamukanyaraza nk'umukecuru cyangwa umusaza umukobwa akamakanyaraza ntiyerekane aho uzosazira bizagenda umusore mwiza ugomba kugira urukundo kazuruje ukazamuka ukiruka ukagenda ariko udafite urukundo byose n'ubusa nubwo wokwitanga ugatwika udafite urukundo byose n'ubusa nukuvuga ngo muri kino gihe umusore mwiza arangwa n'urukundo kuvuga ngo ugomba kugira urukundo mu gitondo kumugoroba kuzogeza Yesu aje kandi utabikoze urumva biba bibaye ibindi bibazo birebire ariko kandi tuzamure ibiganza buke Manshimwe haleluya ahimbazwe Yesu kindi kintu kigira kane kiranga umusore ugomba kugira ingeso nziza hagati mu bapagani nimbura umusore muri quartier ingeso nziza muri serire ingeso nziza muri mezo ingeso nziza mwibarabara uri kugenda ingeso nziza ahantu hose ugeze ni ingeso nziza nukuvuga ngo muri kino gihe twitwaze ibyo bintu nitubikora tuzabona Imana kandi nitutanabikora nabyo urumva nabyo ni ibibazo ariko kandi Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe sana amen ariko gusa tubyitwaze kugira ngo tuzagire gute tuzabasha kubona Imana nitubikora gutyo tuzaba basore beza bashimwa n'Imana bashimwa n'abantu ariko tutabikoze ndakurahiriye bintu bizagenda nabi ariko kandi tubigenze gutyo kugira ngo tuzabashe kubona Imana ijambo ry'Imana dufashe kandi rituganze amen.